Kort verhaaltje in het papiaments. Eerst lees ik deze tekst langzaam voor de echte beginners en daarna lees ik het sneller voor mensen die al bekend zijn met papiamento. Família Yanga tabay dalun ronchi riba kaya riba ja domingo. Tin hopi hende awe tardi pa sobra crucero abini ku hopi turista. En nu sneller. Família Yanga tabay dalun ronchi riba kaya riba ja domingo. Tin hopi hende awe tardi passou crucero abin ku hopi turista. Tata ta sture auto. Mama ta sinta banda DJ e emocionan ta sinta atrás. Tata ta sture auto, mama ta sinta banda DJ e emocionan ta sinta para trás. E família ta baja pa queiro rato e pa comer ice cream. Nan turta escorre em mesmo sabor, mango. E família ta baja pa queiro rato para comer ice cream. Nan tortas coge mesmo sabor, mango. Nanta cana riba en malecón y después nanta cinta riba banqui pa que solo baja. Nanta cana riba en malecón y después nanta cinta riba banqui pa que solo baja. Esta bonita, esta dulce vida. Like for more papiamento.